jonga ni tuifi nga la job na kaseng NPP but habang la ya denti hakari kasinya denti jonga kumui M ke NPP lais nam denti nga don baka NPP but ngajia haka isi ke jongi ngajia rengkat but kini ki parlok ki jongi iba tito si belam ya ibalam mi kaya diskonsel ke museum iba pol iba don lang iparlok ki jongi hantai but iba bun ki parlok but iba balajiru iba don hangni ibri MDC nanti nanongpo ngajia barapor but ngajui tenap ya kini kacing long ya teli kini geseng riulum UDP khamtame ya kini ki riurang ba kalau don hakapor kaba ngidan haka isi but au arajar khat kendahi kalau pra ka isi handrai le tu ipi la habangi la ya lumlang la khot dei i sarmet ba i blokhot yang tu kapor hi tu yang lai mukra ban ngai i kum i reurang ba la don lang i ba jemino i ba pol kum i reurang ba kila pensulur yangi bat ku ila kila kai yangi kum no ban long ki bai teli bat kum no ban ya chakmat ngai i kacing teli jong kare kaseng UDP but hakaju kapor anong ipi kacing trangi kajonga kalong hauni nangni sakmat baka sengre ulum kasengre ulum jongi kan yona pensensyar ya kani ka state kajongi labun pun sedang ngimkim yo chu pensensyar andre ngila shu yasno reden bat kiwai padiki party kani kapor kala i yangi menta hakabang ini ono yala ki jong pensensyar bat mentahi kakenti ngai i baka jinga tali kelawan lengba ke UDP bat doa dah kani kakenti ke UDP kan yalam sakmat haka jingalam jong ini i jongi presiden i jongi ba meba kum joru ini kinongkit kam iba sirhem jongi tonyong lang sai sistem hakabom habang ayat chani sepo ngadon ngai kendo yaki parlok gimana mau marang, gimana soyong, gimana mana keleng habang iwan banyak kendo ya kiong ba menta kani ka soyong kusangsi kala kenja hijab nado barem mi mahe la kenja hijab tengok ya ki balai kalong omni kana ki babun ki kwa pan ai jing senang ngi mahe pan ban menta ki jing senang ya ladi layo jing senang ya ladi pan ban yang nang ni sak mat tengah pi nang ni sa tengah ngila tengah longkat bolong hau mahe bet kano teli ki tupai kano teli ki yeng ki tupai ki pame long ba jong mahe habang ilek saram janang yo so tang nam jong mahe pat habang yo so hani kapor pede habang iwan jenis soyong yo so tang jengor ke jeng nam sudah kalong tek tum katuak per tersu hak bala kering yu kulau andau la ya kasngi poi hak per tersu om dan dai nang takada onoi bi ko pa jong kani ka konstituensi pidon bok sipun bong mahe unon biang bong i pareng un bounce back but onong bak khan yang ni kapor kham khan su adai lam dai ha ni kapor umahe menta ula prang ni ladi kani ka share la prang ni ladi la saus nam tam bak menta bi segi baka khamting san su bande ka bom suwa dalam dai na te nga la ong ban krentang hendia te ngasukit bok riang i paro kibaro na kani ka konstituensi soyong papinya snokti om tang kan ni si pausa ya kan ni papin penjab dan puram yo mahe hak ni ka kenti kumbangang lawan nak NPP lagi mak balajir ilawan nak kongres banyak telilang boro-boro habaki kisulung lo yang beli ba mencel bila lebih na boro-boro yang mare asak NPP harai mafi maroi pian sa UDP mau ipikan kuar ke sabatai wargar arbulai un sabatai kalian jongno ka bangam malabun priyo palat berkalian jongno ka banyak cakman Lasia bebas ke NPP menta layas tiap buat cenderung rulada tangkan nola pongsor tea endena tangkan nola pongsor ke tea kuat sok agiar tok angta telah kuat teperlang bayi kana ibi
ngaruh ada way na ubani kon nang tay na melim konsensi na kerpat ya fi baro la fi don ki bahi yang asam ki basa asam melim konsensi semua bahaya onglam Damar bangin yo yang katong bangin yo konsensiar ni don kam hapar oleh bener memiliki konsensi bangin job dan buram tenam dai kata aku belai sibon belai siajar ngo belai terkui fi baro